Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi, minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Ktem dengan National People's Party Nongpoh constituency kelap Prapom hadir berlangut ke Nongïalam Barat ba dengan National People's Party ke Ktem yang advisor juga NPP Nongpoh Block ubah Minsing Makri, working president ubah Ston A Singkli, berus sekretari berim ubah Lawrence Nongrum, hak syitrik unai wing ajar pausau kelami no nak parti NPP belit penyesok syakaseng kongres. Nalor kini gelangut ke Nongïalam, kelaya don ru shibun ki wepat, kibede ke Nongïalam jek NPP, hak shnong wa per kibela mi no nak NPP, dah kebelai penyesok syakaseng kongres. Ya kini ke Nongïalam jong ke NPP, baik ikinang Krishan kibela penyesok syakaseng kongres, dapat yang ngobha du Presiden juga Ribohoi District Congress Committee, ubah MJ Kharshan Lor, ringkat ke Junan Lang jong ke Presiden ke Meghalaya Pradesh Mahila Congress Committee, ke Kong Joplin Sheila, Presiden juga Nongpoh Block Congress Committee, ubah SW Malay, Ukertong Keseng Congress na Umsting Constituency, ubah Rocky Marwen berkiwe-kiwe. Badikong bidangwan mantap, begini rugi lang. Ubah Rocky Marwen jadi Vice President juga Ribohoi District Congress Committee. Badikong riwe tang gede harta. Terima kasih. Lincoln